Dragi, dobri i lijepi gledatelji božanstvene komedije, evo do sada smo snimili preko 100 epizoda na razne teme. Uvijek smo gledali da te teme budu i duhovite i poučne. Danas imamo jednu malo težu temu koja će biti jako poučna, ali nije ni malo duhovita i unaprijed se ispričavam ako nam se omakla nekakva neprimjerena šala. Današnja gošća je Vladimira Spindler, autorica dokumentarnih filmova, fotografkinja, majka, uglavnom jedna krasna, zanimljiva žena. Vladimira, hvala što si pristala biti gošća na jednu ovako tešku temu. Hvala što ste mi zvali. Ovako, zanima me koliko je teško iz osobnog iskustva govoriti o ovoj temi, o temi depresije. Pa u mom slučaju meni nije bilo teško. Mislim da je to naprosto nekako stvar karaktera. Ja sam vrlo generalno kao osoba otvorena i nemam nikakve hemunge pričati o bilo kojim temama, tako da zapravo tu situaciju nisam nalazila kao nekakvu tabu situaciju gdje ja o tome ne bi mogla progovarati. A čak je moja psihijatrica rekla, zato što ima potreba da se o tom priča, je to i pola izlječenja. Jer ti kad zapravo prihvatiš da imaš takvu bolest ili bilo kakvu drugu bolest i ako o njoj govoriš, ti si zapravo na pol puta si kao ozdravljenju. Jer najteže je to čuvat u sebi, jer onda to je ono što, koliko sam proučavala, ljudi drže u sebi i o tome ne pričaju, okolina eventualno ne primjećuje i oni zapravo jako duboko potonu. I onda mislim da se u tom momentu se desi da ljudi se moraju hospitalizirati jer su oni već toliko duboko otišli u to crnilo da se naprosto ne znaju izvući. Tako da mislim da što ranije registriraš da nešto s tom nije u redu i što ranije kreneš se liječiti i istraživati šta ti se desilo, jer to uvijek ima, razlozi nisu tako banalni, uvijek su duboki neki razlozi. Mislim da je onda puno lakše se i izliječiti, mislim. Nisam ni ja izliječena, ja sam danas na lijekovima, ali i funkcioniram i sve. Znači mislim da je jako bitno to rano prepoznati i rano o tom početi pričati. Jel se može pronaći trenutak kad nastaje ta bolest ili je to jednostavno nagomilavanje i taloženje mase negativnih situacija u životu? To je nagomilavanje. Zato što ja kad sam se razbolila, bila je 2016. Imala sam super partnera, djeca su odrasla, znači posao je bio, sve se posložilo. I onda kad sam razgovarala sa svojom psihijatricom, baš zato se to onda desilo. Znači, ja sam kao prvo 16 godina samohrana majka, drugo sam umjetnica, radila sam dan pred porod, nakon 2 tjedna sam radila s oba 2 djeteta. I bila sam mlada i neke stvari iz te mladosti nekako idu lakše, ali zapravo problemi, zapravo te muke pospremaš pod tepih. Živiš s njima i ideš kroz život jer moraš, ali umor, brige, biti samohrani roditelj, biti umjetnik koji ovisi samo, znači umjetnik znači koliko radiš toliko zaradiš. To je jedan vrlo posao nesiguran. I zapravo se to sve to ložilo. Kao dijete moj otac je otišao, mi su bili isto, jako smo bili siromašni. To su neke stvari koje ti... Duh pamti. Tijelo pamti, da, duh pamti. A ja sam po karakteru bila jedna super veselo dete i jedna vesela žena. I onda se desila 2016. i počela sam zaboravljati. To je bio jedan, nisam znala zašto zaboravljam. Znači, mi bi od razgovora, da mi sad nas dvoje razgovaramo, ti mene postavljaš pitanje, ja tebi odgovorim i za 2 minute ja se uopće ne sjećam da sam ja to tebe pitala ili da sam ti odgovorila. Od toga stavljam kuhat kavu, okrenem se, otvorim frižider, vratim se i ne sjećam se tog momenta. Do sada da imam neke rupe u sjećanju da se uopće ne sjećam. Ne mogu
Znači, znalo se dešava da me dijete nazove da će spavat negdje, da pričamo 15 minuta na telefon, da je ujutro dižem paniku jer ga nema, jer sam zaboravila taj naš razgovor koji nije trajao 3 minute, nego 15 minuta. Što ti najviše pomaže u borbi s depresijom? Je li to razgovor, je li to terapija, ne znam, šetnja ljudi? Dobro, kod mene ja sam na terapiji od 2016. Kada sam napravila film Mama, zašto plačeš, u jednom momentu, kako je taj film jako imao nekakvu veliku... bio jako priznat, ja sam u jednom momentu dobila vjetar u leđa i onda sam se maknula s tableta i to je bila greška. Nakon 2 mjeseca sam se skoro ubila. I onda sam se vratila na tablete i dan danas sam, znači ujutro to... Tako da ona mene drži u balansu. Prije sam išla kod psihijatra kada je to krenulo vrlo intenzivno, sad iskreno više ne idem uopće. Ako je baš neka frka, uvijek je mogu nazvati. Ali kod me, ja rješavam to sama sa sobom i sa tim da, znači, kada sam loše, spavam dok god sam loše, jer zapravo nije to lijek, nego ja drugačije ne funkcioniram. Moje tijelo samo traži da se makne, izolira od svih i da spava ili da... ali van toga uvijek je dobro imati dobre prijatelje i to. Mislim da kod ovog problema s depresijom je bitno da osoba koja to ima, ako je ikako moguće da nekako to proba sama sa sobom da ima i podijeliti s nekim, kako prvo ćeš vjerojatno sa ili nekim iz kuće, obitelji ili čak prijatelju, koji put su nam prijatelji na neki način bliži za takve neke neugodne stvari. Drugo bi bilo super kad bi okolina primijetila, samo se koji put ljudi vješto skrivaju neke... To me isto zanimalo. Što napraviti ako primijetimo, ne znam, da je neko naših bližih... A u svakom slučaju ja mislim da treba probati razgovarati, bez obzira što će se tu naići možda na otpor. Kod mene nije bilo otpora, meni čim je rečeno, gle, mala, nije ti dobro, ja sam poslušala svoju prijateljicu i otišla sam psihijatru. Ja ne bi možda to da ona nije na taj način rekla, gle, sorry, ali ti nisi dobro. Znači, mislim da svakako osoba treba reagirati odmah na neke te znakove povlačenja ili mislim, ja sam počela jako mršaviti. Na van ti se manifestira, ne samo psihom. Jer ti se jedeš. Ja sam bila sve tanja i tanja i tanja. Često znamo reći kao, danas sam depresivan. Ljudi često brkaju stvarnu depresiju i ta depresivna... To se zove anksiozna stanja. Da, ti momenti melankolije nekakve. Anksiozna stanja imamo svi, pogotovo sad u ovo vrijeme kada je ovo sve se događa i ratovi i bolesti i to sve. Tako da mislim da će toga biti sve više. Mislim da svi imamo anksiozna stanja i klinci i mislim to je jedno normalno, ali depresija je, kažem, depresija je teža, opasnija je zato što te na neki način sputava da normalno funkcioniraš, da počneš da radiš, da u ničem ne vidiš smisao. Ali zato kažem, što je prije dijagnosticiraš, što je prije da ćeš ozdraviti. Mislim, ja ne mogu reći ja sam super zdrava. Ja sam za onaj okvir kakva sam bila super zdrava. Ali svako toliko me opali ovak nešto, onda skužim, možda ipak baš i nisam. I sva sreća, toga je sve manje i manje, ali sada mi neko kaže da ja moram se skinuti s tableta i da je to, ja ne bi baš bila ziher. Vladimira, hvala ti što si progovorila o ovoj temi na ovako jedan otvoren način. Evo ljudi, molim vas, znači, ako osjetite nekakve promjene kod sebe i situacije, to potražite pomoć, nemojte se bojati, sve je to normalno, svi smo mi ljudi, trebamo se naučiti nositi sa svojim problemima i obratite se za stručnu pomoć prijatelju, nekom, razgovarajte i pazite na sebe i na ljude oko sebe.